Unailam kalayang persya hayang darbar thawaan ka Giant Hills Autonomous District Council uba awhai Andrew Shulai haka arpo tari unai wing arja arpulai ulam mi syakmat ban ai ka jingkersa nya ka jingyaki dawa tulap kinong tray kanika council mentala khandai banai ai. Kanika jingwan mi jong uba awhai Andrew Shulai kalalong haka jingyalang yaki da ka basyong kalan mangor hapalau ka council balakot da kinong tray hapo kalama ka Giant Hills Autonomous District Council Staff Association. Unu MDC ula penkan maru badangshan hakador bar telang jong JHADC ula bo jingkali ya ka executive committee halor ki city penkan mau bakala pha syaka sarkar jala na kabenta ban siu ka bha pisa ka council Henry wat labun sin bakala pha ru ki kram yo pat tang kawai ru ka jubab. Ulah takran ru ya ke executive committee jong JHADC da baong bahaba kila ya kendo bat ki heru om judan satya kata ka jingkular ni jing soi habaya day bat ka bha jong ka council Henry ka sulong tang ka jing lang di syas ngobha bat kani ka peni bakalong kam kai suda hakari ka sngi ka association kala puli ru ya sithi ka bala yok pdiang na ka secretary jong ka council haka khat nyaw tarik mentau benai hakabaya day bakani ka jing ki kat kum ka jing pentep u president ka association uba Johnson Porman ulaong bala thmu ban penlong lais ngilen ter Henry namar baka executive committee kala kular bala kumnu hapo unu benai nai wing an persang penyo e ketulap kumta ka jing ki kan sange swano kat kini gi por kat kini gi snem ding do tulap yang i de bon benai Henry ngam je am ta lang opi wan yang staff asion ini Henry ni now wow ini Diba kani ka kam yung i ngayo tawya gi chwalai. Hakani ka session wadap ta session buo ka jinggali. Neliang executive committee la kandeli chiti de pa bi. Yo remind yo su ka paisa ka share yo i. Badang bon ka share i to yoy. Ong i chiti pa ma pa. Handrai ong yo reply tang wi. Mem reply tang wi pa aja tai mem reply. Li champi kita gi he li champi kita gi to rai ta di chief minister won go rai get gi lahi ong gi lahi katu ani por lahi atasin ong em hi gi minute em hi gi jing tho ko wa ore san pi ore ong kular te meeting ong pi go to pelet kata em man go meeting di char ni tep nei ta livan ju man ga kam ke I he ni re bos rai katu ko wa do tulap hi sao thuốc bây giờ jing sistem yang pi rock staff dengan liang yang penyo ne wato wa yin khang hai ni yo penyo ye jing em lang srupi ni pa ha em pressure de yo pia dang de kelam chwa chenen chatu poi de kam se wato ha em pressure liang nga la ye ni yo em ta lang opi yo exert lang pressure de liang nga la ka leader position la yo ye kelam chwa chenen kan liang opi kat orai pi yang pi staff kan rai gani kam dan chimstinya iga ngayo dopo gi ichonat nga ni yin ni to wan chim ko bu ye gani gi wan ni office yo am lang sao tho to kam nam yo nga am lang opi ne ni penyo ko support lang yang pi ha gani station yang pi yo ye ko hok yang i produce di bon prai katu tadang nga tekentu pi nga kam ong pi to ile wi kalau ni to kali po house tu kasni mana kali po house yo kati kam waro ini gimana ora TPM officers yang igu libe kata share galing handrai mem man nga kat kam go procedure ota chithi ota la mem yo reply ko biting la mem ngala minus tang go wida kamun kami ne be hal air be kami sa pending kat yo kajak kajuk yo kamun yaman la kami dengan yang nga tentu ipi association yo igi staff ro go wila yo ya ngayo HBM talang ui churup ikra lang pi yo penyo kini ka deus to yo nga dekat je kira lang yulti la kini agitation pi yo man ka sai sa wajab meeting kalaput sngiu ya ka jing buram ya ka executive committee hapo ka jing elam jong usri tambor chiwat kum UCM kapala pensange no ya ka jing tungkam tungjam banlight na ka jing bon palat kinong tre our staff but banlight na ka jing pasarwa ya kapisa bat hakajo kopor ka isi harangkat bat ki officers kim shim la shong thai ne shong klikti hanrei iliale shitom ban bodin ha ka ban yo ya ka share jong ka council na ka state government kanang ban la ban siu tikna ya ka tulop jong kinong tre baro kaba
Ke Executive Committee kaladan Shisha kajing temu ban siudap ya ketulap basa tem bat ya kane layale kat bala ban siu tikena kat kum balayo lum bat klem da penserwakai ya kepisah balayo iro ba da kajing tre sitam ke Executive Committee bat kum juro ka Staff Association lala ban siu ya ketulap kabalasa tem kat hado benai Februari arjak apulai kabalai ka council kum ba pilayo i batip ba kalong kabaay jing syukri ya upay ba karijan tiyahi baro kawe bat kane ka agitation kabala kakha kabakaka ka kata bah ya ubabon balang nalor bakan ketaro ya kajing yo jong ka office ha kiliang kijinglum khajna kabaman kesgi halor kane kijing ibabun bagi departemen ba per ba kipai ba kim ya kendo lada kane ka agitation kan yat bay